سلااو ڕێستان شەوان هێژا بولتانە دەمەژمێر شەشە ئێوارە جوارە پێشکەش بکەم دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. هەفتەمێ سەردانا نەسر الحەریری سەرۆکی ئەتیلافا سووریێ ji bo Efrînê bilpêkirin di dermafê welatiyên Kurd de berdewamın. Encumena Xwecehiya Kurnêşiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîna xwal darxist û dawîn pêşhate dengeşe kirin. Gereke Emerîkî li bajarokê girkêlekê yê bi ser dêrikê ve berê ve çû. Hejmara pêketiyên koronayê li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê berev zêdebûnê ve diçe. دوباره سلاف لی عفرین روجاوای کردستان پشتی والاکرنا ارتشا ترکیه جه بارگاه لشکری را بدهان ملباتین کرد لی مالین خواه و گریان جدرن خوجه جه عفرین دان ازانین که دو شمی ارتشا ترکیه بارگاه که خواه یا لشکری لی کولانا فیل یا تاخا اشرفی لی ناوان عفرین والاکر هروها جدرن گود که پشتی والاکرنا و بارگاه صد ملباتین کرد لی مالین خواه و گریان که دما هبونا بارگاه ده خودان مالین در دورا و نکاریبون نزدیک مالین خواب ببن جبر کو او یک لسر وان هاتبو قدغه کرن. سروک هفپیمانیان اجتماعی حزب شورش و اپوزیسیون سوریه نصر الحریری سردان باجر عفرین کروگلی گوازن خلک گهدار کرن. کودروجا کو الحریری سردان کریبو تقینه لنافچه باسوت رودا و زیان مادی و جانی کتن هروها بالپیکرن در مافی ولاتین کرد بردوام دکرن. سروک هفپیمانیان اجتماعی حزب شورش و اپوزیسیون سوریه نصر الحریری سردان باجر عفرین ی روجاوای کردستان کرد و به انجمن خوجهی را جوینک درخست. لگوری که هاتیا راگهاندن ایش و آزار و گلی و داخوازن شینین عفرین گهدار کرن. لید همان دمیده کریارن دزی و دست سرکرن مال و ملکان هروها دمسالا ولاتیان بردوامن. مالپارا فرمیا ائتلاف دازانین که دجوین ده هجمارک مختارن باجار و هن گندان و اندامن کمیتا وگراندن مافان آماده بون. ده پرچه ویدیو که ده لسر تورن جواکی بلاو بو ده جنک عفرینی جه گند حسین نافچه ماباتا به گریو شین گلیو گازنین خودکه و دبیجه جدر ویا سرکه هاتیه دزینو دست سر کرن و الحریری جی سوزا وگراندن مافوی ده لی چافدر تکازکن که وگراندن مافان نای جیب جی کرن. والله اسبني هفجيني من نخشة قلك نخشي بيرنا أبجارة يكية استمفر وانها خورد چونه دزینر زیتونان بینن. مج مافیویه دم سالا و بدزه. 100 میلیون مافیو دیوگره. ام زاروکی تده. هر پرس گریگک و هبه ورنور و امی الی کاربن. هر دجوینه ده بهتر رونی خصن سر کار کمیته داکو ماف و مال و ملکن که هاتنه دزین جه خودین راستقینه را ورن وگراندن. مالپارا نافبوری نشان داکو 254 دخواست جه خلک عفرین هاتنه پیشکش کرن و پرانی آوان لگوری مالپره که هاتنه چار سر کرن. هروا نصر الحریری جی دازانین که 900 گلی ورگرتنه. لی چالکوان تکز دکن که اگر درفت وبه لهر گندکی دی بدهان گلی درکون. واتا 366 گند و 7 نافچه دی به میلیونان گلی ورنه تومار کرن. جبریا چند روزان کمیته یک هات دامزراندن بناو رد المظالم واتا و گراندن مافان جکسن راس دزی و دست سرکرنه راحتنه لتویو یکیجی کریارن دزی و دست سرکرنه لهرم عفرینه بردوامن و هر چند گند بریار خواج سرکرده و فرماندارین خوا وردگرن و پابندی به بریارن ائتلاف و حکومت سوریه دم کی ناکن. اوه بهتر 2 سال و نیون در باز دبن هینجی روشن آرامه و دزی و تالان کرن تقین رواندن نافنشانه سرکه. هری داویجی دما کو الحریری لعفرینی بو تقینک لباسوتی چه بو او تقینجی وکه هر تقینک به وکرنا لپرسین و وکولینه در باس بو.
تماشاوان هجا لسر و مجاری و بن پیکرین لعفنی چه دبن از برای خوب بدم هر دو میوان خواب برز عدنان مصطفى اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هروها نویسکار و روزنامه‌وان جان کورد اون هر دو بخیراتن دست پیک از برای خوب بدم میوان خواب کلور لسیدو به مر آمده مامست عدنان دمادا باش به تو بخیراتی خوازن بهتر بزن بن نویزگاه كل نهال عفريني ياجي كوميتاي كوهاتيه دامزاندن جبو كو بعربي جراد بجن رد المظالم افيكو سكار لسرتي كرن جبو وگراندنا مافان افچن نویزگاه لکودری هاتیه وگرن بهتر چوا کار خودک حتی چه آسته و پابندی و نویزگاه ببن یعنی چقدارین کل عفرینی و چوا پابندی بویا که ببن سپاس تارا و میوان تارا و حمیتا پاشوان و گهدارن آرکر و هر کادر آرکر حمیارا از دبیجم آنا عفرین ده شرکی ده شرکی اقتصادیه جبر عفرین زنگین به موسم خوله موسم هر ایگران موسم زیتونه ناسکری بداره زیتونه و به زیتا خوا ایرو عفرین 24 ساعت خولیتنه جبر به سبب رو خودیه ملک دارن زیتونه خوا دچنن وقت دزی که دکن یعنی دارن زیتونه خوا همه دزن چه گاندن مالی خوا خدانه وانن بشفجي اف خلكي اورده هاتي عفرين اواناجي بشف حتى سبي دارن دچن ملكي خلكي يعني هر بردوام انا از جمالتي تواصلي بعفرين رهبي هر بردوام وببر ودارن نبس دچنن دشكين دارا دشكين اما واجي چكاني بده زيابانيا يعني خوديه ميل دبي ام مالي خود دزن ما چهانيش خورا او ايمايا و او بشفجي دارن دزن او جي چكانيش خورا بدزين او وانا يعني قلناها كذا جوتار عفرين ايه ده سالا ايرو لبرلنگا داره يعني بحقيقة هذا و يعني از باورم يعني اف نيفزگاهن كوهاتنا فكرن يانجي كوميتين كوهاتنا دامزاندن به وطنه به نكارن كاركي بكن جبو جوتكارن عفريني بري قشت كي انا چوندنا نصر الحريري چوندنا عفريني جرك نبثاني بچو اگر ايك مشكلة عفريني حل بكره اگر ايك بچو يعني رد المظالم لعفرين شيكرا بنوفي أولاد كان رد المظالم أو قليكي كاس هاري ذاكي أزمم أو قلنا أو عربي هرن جبر خوبخه هول هاف دقلكن أو كاسي كرد ناري رد المظالم جابونا جبر زانن فنا قرنن جبر زانن نصر الحريري تهيز وتقوات وخل سر تنه يعني نكانه شروخ بجبينه أف هبي أف قرارك هبي دنيف بري مجلس وطني وائتلاف ده حرد بهفدرا كانبن هرن العفريني لسريك عنيه لجريسبي اف مكاتب رد المظالم من قتشيه مكاتب بهفدرا مشترك ذاكر ايكاني مجلس وطني تمام ما بلا ما مستنوري بريمو بتشارو العفريني با بلا عبد الرحمن ابو العفريني با بلا از العفريني با ما نصر الحريري بلا خيو خلك عفريني برغم انه ام عفريني ام دبي ام بخو لخو خدي دركذا لا اما بلا ائتلاف نائب خو عبد الحكيم بشار بخورا بربا عفريني بلا يكي كرجي الكلاك خو خستما وبتشي عفريني بوقت ام رد المظالم تشيكن نصر الحريري بالثاني دار ترد المظالم تشينابن واز باورم او رد المظالم جي جوانارا يعني او عرب اهرن لهفدو خوب خو قلي بكن لسر كي تشبدزي باش لقل ما بمينا مامست عدنان مامستا جان كورد تجي بخيراتي اگر تو دنگي متكازي برسا خوارا سي بكم ما بس شيء كو نصر الحريري دفيدا ميدا سردان عفريني كر بريا دمكي بريا هيفكي رابورتك در ما في بن پیکنه کل عفرینه چه دبن جالی نتونیا گرتی و هاتبو بلافکرنو درخستن هون سردان نصر الحريري سروك ائتلافه جبو عفرینه و درخستنا یانجی برسفدانا و راپورته اون چاو به هفدووا گرددن برای هر تشتکی دلوانیا خود الحمی مرین کشتین وندابوین ملت مبن کو دبن دسایا و داگیر کرنا دولت ترکی دا جعفرینه و هرمن دنین رجاوه کردستان را خود دلوانیا خلوان حمیا بکه و سر چاوا سر سرا که عدنان تشتکی باش بود از کارم وی تنه لیزیده بکم که بوچه افراد المظالم لحمی سوریا چه نبویه تنه لعفرین جبر کو راپور کی تایبت لسر و انتهاکات کو دین کرن لحرم دنگ دا لدنیا دنگ دا و نصر الحريري و اتل باش نصر الحريري جوه یکی ترسینه اب یک یه دو دیه
يعني ويتشاوى يك رد المظالم بكي بخوجي ظالمة بخوجي نصر الحريري دجاتيا ملتي كردكي باشري يعني ويتشاوى هاري مظالمة وقريني وبخوز ظالمة يعني افتشتانا كيف سريمة ايدن دبيجن هريما عفريني آتي رزگار کرن ای باشه بوچه بیروی که ائتلافی یا انجمن اجتماعی کردی لعفرینی تونی بوچه کمیته کی ناونتوی لورتنی بوچه سازیه کی مافین مروفا و پشگری انسانی لهرم تنیه يعني هرم عفريني وك روهينجا لميانمار تي تالان كرن ليستل بيشي من بحزارة انسان هاتي قرتن بالصدا انسان هاتي كشتن هاتن اشكنجه كرن يعني قالك ليستكي مرجع دترسين تشتكي العفريني دبي ومخابل تفقرا كردي انجمانا نتوي كردي حتى ناهين دوي باوريه دايه كبريا ادوكي نصر الحريري كاربه ما في حقوق خلقي بقرني افتشتانا كيف سريمن ودبي ام زيادتر بشتينن لاوروبا لجنيفي لواشنطن لبروكسل لحر دركي بري خباتكي قالي ماك وافتشتا زيادتر بخويا كرن وبنزور ببن ونتني بچن عفريني کمیتیا چه بکن و بنزور ببن اشترکا بخوازن که لشکر خو ناندوزت خوش جهرمه بکشینه باشه مامستا جان امی بحثا چارەسەری بکن لینها مجار ما بهتر لسر و کمیته کوهاتی دامزراندن حتی چه آسته و چه قوناغه که چکدارین کل عفرینه و پابندی به وان بریاران ببن و مافی کردن کلوی درمانه و جوان را ورن وگراندن تزانه بريمه ابانا بريكو هيرش عفريني بكن دورا 24 ملاو شيخ عربا ينكو بربرسن ديوان هيزن هيرش كرن سر عفريني دا قالكي بربرسن وقلتنا وين تبيستن سركي دادگاهانه يا فتوى ددن يا بهفرا 24 شيخا فتواكي شرعي در خستنه بطالان كرن لهرم عفريني اگر اف فتوا نه گوهارتن وان هاشا چکدارین که هنک وکی دواره هنه و کرا هنه تشتکی فهمنا کل الدنيا بواشي خد خوب آورنه حتى ناجي لقور ويش خورا حلال دكن برينا زيتونة خلكي سوتاندنا مالت خلكي زبرنا حر تشتكيش خورا حلال دكن دبي شيخي ما فتوا داي ده فرمو بلا نصر الحريري كارب جوان بغازي فتوا كي معاكس درخيني وفان فصائلات تو بائتلاف باورنا كان بشيخت خوب باور دكن بلكي مجويت تشتي هنيكي كيمتر يعني دزيه دكن هنيكي كيمتر دزيه بكن كشتني دكن هنيكي كيمتر كشتني بكن افتشتاجي نبويه يعني او فتوى بيه سببك مازن سببك واب انسانات طالان دكن بله هرمي كي طالان دكن وك ولاتك مشركه ولاتك كافره ولو كاتن هنا بملات باش مامستا عدنان زيدي صافا قرم جمتا پشتی کو سروک ائتلاف سردان عفرینی کر یعنی خلکی عفرینی جداران جماعة تکاس کردن کو هر وها رخصنا ما في مروفان جي تکاس کرد کو بن پیکرن هین بردوامن یعنی لنافچین شیل جندریس لهن گندین کو در دور عفرینی طالان دزی بردوام بو تا بریا خفتنا اخواتا قلت ما پیوندی بعفرین رکریه اگر بن پیکرن و بلگا کربن پشتی کو اف نویزگاه هاتو بو فکرن تجمرة شرفا بكي بحث بكي سواج كاك جان كردران أنا وقتي بري أزورم استوديو ما بباسيوتي را شور كر ما بجندريسي را شور كر ما بمابات را شور كر ما ببلبلي را شور كر ما بميدان أكباز را شور كر يعني ناج جيكي تنكي ما في را شور كر جوا مراكزني جي ما بجي را شور كر بخودي زيدا تربينا وكيم نبينا يعني وقت ما مستقوتي نصر الحريري بخا ايه شبكه وكانه شبكه يعني نصر الحريري بخا پشتگیریه و مرتزقه نصر الحريري بخا پشته ده وان افتالان چه ببه نصر الحريري و چه حلکه نصر الحريري وقت مگوت اگر سدي یک مصداقيه خال جب خلكي عفريني هبا مو خلكي عفريني تنا بسدان خلكي عفريني روشنبيري هنا مثقف هنا محامی هنا و هر تشتک هیا ما بلا اما 10 محامی بکیلت خواه خستانا کانی بانا تشتک بگوتن ام یعنی باوریان ملت عفرینه چه ببا کانه بن هرن لجب ما گلی بکن از باورم
كسك عفريني نتشف تقل ناكري انا من شو جيب برسيام ناش؟ انه شو ما جبت ناش؟ انا بري في بدمك ودي وقتا حبسول كلاك فرني زره يا عفريني الجبهه الشاميه كاتيه وتدور جبهه احرار الشرقيه وانا قرتنا كاتشن عفريني إيه جم حمزات تمام جام حمزات بله. تمام او كاشنا هنين على اساس انين دادگاه انين محكمه او كاشنا حمزات تكرر چون كاتن محكمه ورقرتن ما چكرن نها چهار نویسا وان چیه؟ نديار كاسكي نديار يعني بسدان هاتن قرتن نديارن يان انا يعني بوكي جخارة كرنا باب معيشي باب رزق خلكي اختطاف دكن روجك دودو ياب انا بريك دن انه والله تو تبري بيدي را كار كري يان تو تشي سر حاجز كي سكني يان تو تشليه حر يك تازه هات لور تسليم بر وانا افتهمت هر بردوام هر بردوام ب 1300 ليره ترك و فيديو خو بده و در كبه وري ملقا يعني اذ هر بردوام يدن انا يك حواله که توش و در حواله که بشين مرو خور العفريني $100 $200 او مكتبه العفريني هاتن وكرن برای خلکدنی او جیبون را قل پرش فلان کسی راهاتن هرون وی بگرن وی اختطاف کن وی پرنوجی ورگرن يعني العفرين الروج بروجه تنگ داره خلکه عفرینه بلا هاتی سری عفرینه براستی نه هاتی سری تدارج بر قدخای وره حلب قدخایش حلب هر عفرینه قدخایش عفرینه در کوه وره وره قدخایش عفرینه در کوه هر ترکیه يعني هر اصلا جيت نافبرا گندان دا جهه يعني هر وكو جدار دبيجي يعني هر جهه كي ريبند هنا سيطره هنا برای مابت و عفرینه 20 کیلومتر هن 18 کیلومتر 18 کیلومتر 8 حاجز سيطره لها 18 كيلومتر حيصير دماغ حد 6 كيلومتر سيطروك جهه يعني حر جندك يعني سيسدو حيشتي جند انا عفرين دبين سيسدو شست وشش بر مزرعه بالبينو جند سيسدو حيشتي جند سيسد حيشتي جند يعني حر جندكي قد حاجز لها معناته حفصه حاجز لعفرين هي حفصه سيطره هي يعني تنقاسي برن انا مبلبل رسوركر يعني بر بزحمتي اگر يعني ايشكي خو هر درمانك يا تشتي زيادة جرك وين بس نتي عفريني بر روح خوجي الريا عفريني ببي ورب عفريني يجري وفجر يقول دخوا يعني بر زحمته جنيجرتن أجر لسر حاجز كي نيجرتن و فيرو شو ناكل درناك فراجي ورناك يعني وضع كي روش كي هر خراب العفريني بله ما مستجان حتى كان جي روش دوها بردوان به يعني 2 سال ونيف درباز دبن لسر روش عفريني وروش بروش روش خرابتر دبه حتى كان جي وها روش بردوان به وشار نویس و چه به بري من بري حرتشتكي وقتكو بيدي ملات توب كريو اني عفرين وبش قشت الشهبار در خستن سوزدان ملات كو ام بزيكي فدقرن روزگار دكن او سوزي خب جنه انين وحطانها ملات للشهباء جاوري دكي كو كسك وري اوريكاريا بان بكي بقرن هري ماخو انجمن اجتماعی کردی دوی جوین تخول لگل ائتلاف راوستینه و سر داخوازی که بسکنه جوی دان هکوی بری گشی و گرا ملت گندو باجار تخول عفرینی اگر ملت و نگره نسبت عرب زیده تر دبه ای ترکمان زیده تر دبه و کرد لمنطقه عفرینه نامینه بوی ویه که دوی در بدا خبات که مزن بکرن جالی مجلس دا كرد إلى أوروبا مثلا نمونه كيشترى بينهم إيرو من بهيست وبرادرك هيا إنسان كي كرد پرورة أندام أنجمن اجتماعي كردي ببره يعني سربخوية 131 داروي زيتونه زيتون برف كرنه دارش كاندنه مالوي تالان كرن وبرايويش أفوكات برايوي مافداره باش فرمو چما إنجليكي ناكن چما إنجليكي البيشي دادگاه ما فين مروف ناكن لأوروبا لبر هنه گلک سازی کردانه گلک سازی کردال أوروبا هنه حتی نه یکی گلیک ندایی دبیجن ای بکه ای بابا برادر کسی که واک من بتانه خو ازی کارم چه بکم جویرا پربو افوکاتا لازمه چوندن هاتنه بروکسل یا جنیف یا لازمه خباتك جيرا لازمه وتحزب كردال باش في مسألة تنن حتى نها يعني مخابن از ویج دبیجم همي بارتين كردا برسنه دبي روشيدا ودبي الاوروبا ريفاتشونا چه بكن احتجاجا چه بكن
وقليها بكن ودوكومنتا برادر شون سيجر الجنيف رونشتن جهية العمل من أجل عفرينج ليكولينج نظام شي جمعية يزدي سوريا جوا كاسنا شون اللي هو داري رونشتن إنتاجك داوي تشتي بدمكي ونو مدير رابور خدا خست لسر عفريني ولسر باكر سوري دبي اف خبات ناس كني وام هيفي دارنا كبرايد ما خوشكد ما لباشور كردستان لسر في مجاري جلك بخورتاني بسكنن وك كركوكي وك شنغالي يعني دبي ام فرقي نكن نابرا عفرين شنغال وكركوك دبي افنا بين روزگار كرن وك ام دخوازن چاوا سريكاني وگريسپي بين روزگار كرن اگر روزگار نبن وجود ملت ما لور نامینه وقت چاوا ام نهاد بيجن كردستان الحمراء هبو امروكي بيجن عفرينا كردستان وبارزاني هبو بله زيادة تري بيجن كارم تشتي بيجن گلک سپاس امام سعدنان همان پرس از آراسی تجی بکم دوید چواره کرن جبودی تنا چهار سری که جعفرینی را والله ما مستدبي بدي قشت كي وك مجلس وطني نرتيو ملتي كرد كي لائتلاف اوانا كانبن وك كتلاك سر بخال ائتلاف دبي ضغطك الائتلاف بكن جوا عقليه خوي شوفيني دوكافن يعني اف شندنا نصر الحريري وعفريني دمكتي و هين دوا عقليه خوي شوفيني دونا دبي چاره سر كي بكن بائتلاف را انه دبي خلكي مع عفرينه بسلامتي وگره سر جهو واري خو هر و خلكي سريكانيه خلكي تربسكي حمي وگرن باستيانه گريسبي وگرن سر جهو واري خو باشتيانه بتعدا دبي واريدا افغانه به يعني اب بارتيد ما كردي چد مجلسه ده در وای مجلسه لبتايبتي از دخم است مجلسه بر اوانا رونشتنی وانا به ائتلاف راهنه اوانا کانبن ضغط که الائتلاف بکن اوانا کانبن وقت برگه به دست قابینن يعني اف تقريرات امم متحده در کتی حقوق الانسان دوچاری مهنه ها يعني تشتغل برگه باش بو باش بی زور باش بی زورن بی اثبات کر عفرین کردستانی اثبات کر جه مفهم رو بن پیک ده به يعني کانه به يعني بکه مسند دست قاده و هر وها خلکه میل اروپا چه عفرینی بیا چه سرکانی بیا همی کانبن بهفدرا کار بکن دنگه و ملتی دنگه اشاع عفرینه بگینن خلکه اگر ضغطك لینه چیکرن و دیشا از دبین به تایبت مجلس وطنی کانه به ضغطك الائتلاف بکن جوی عقلیا خوشوینی وگره جبرگ او ذهنیتا حتی اف ذهنیتا دسره نصر الحريري دایا و هر وادي ائتلاف دایا تو خلق بناگر عفرین و نه کانه وگره و نه وی کانه به وگره و نه مجلس وطنی وی کانه به خدمت کی ملت کرد بله گلک سپاس کار مجلس وطنی گلک سپاس برز عدنان مصطفى اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کوتل ویدر السیدو مرامده بو هر وها در ریا سکایپ ماموستا جان کورد نویسکار روزنامه‌وان گلک سپاس جبو باشداربون و همیان هزین امریکی گرک لشکری لباجاروک گرکی لگی روجاوای کردستان انجام دا نوچگهان آرکه برزان حسین جباجاروک گرکی لگی راگهاند کو 6 اتومبیل لشکری امریکی لباشور باجاروک گرکی لگی دبن چاودیریا سه بالافرین جورن آباد چی بریوچو بهتر دو دمجمیران او گر دریشکر هر دمو دمکده گرین امریکی لدورتین انجام دان تا کوره لپیشیا دورین روسی ورنه گرتن انا خوجهیا کرنش جوینا خویا اصایل دارخسته ده چندین مجارین گریدای به روشا روج آوای کردستانه گوتوبیش کرن مثلا كورونا مثلا حاجه صحيه بدري قال لك نشاطات ما كنا دوات هون مثلا كورونا بس كنا سوى داعي سياسي او سوى داعي حواراتين قضاء مجلسي وقضاء بينك بفتره شوي فتره حالي بشكل عام سوى داعي ما بالي قد يدل تيجوا من كارب في فتره حجريه فتره نخشيده وكارب بكن فيزا كده ابي بكن اوكي دي هل
مثلا حجر صحيا برجع بما يعني بين هاش بين نقطة هبن في اجتماعات زيدنا هبن في اختلاطات زيدنا بين نتوات زيدنا هبن روج بروج و آمارین کرونا ل سرانسری سوریه زیادتر دبن. لگوری داوین آمارین کوهاتنا بلافکران ل سرانسری سوریه هجمارا گشتی یا پیکتین کرونا گشتی 16,000 کسی. دوی گرافیکی ده می داوین آمارین کرونا ل نافچین کردی ل روجاوای کردستان و ل هر دو نافچین دبن کنترل رژیم و اپوزیسیون سوریه ده جواره دیار بکن. جه دەستپێکا ساڵا 2020 و ڤیروسا کۆرۆنال سەرانسەری جیهانێ بەڵاو بوویە. ژوێ دەمێڤە و حەتەنها ڕۆژ بڕۆژ و ئامارên کۆرۆنال سەرانسەری سووریێ بەربزێدەبوونێڤە دچە. چل ناوچەیên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê be û çi jî li deverên dibên kontrola rejîm û opozisyona Sûriyê de be. Ku حەتەنها lê سەرانسەری Sûriyê hejmara giştiya pêketiyên kۆrona gihiştiye 16,000 kesî. Li Rojavayê Kurdistanê roj bi roj û amarên kۆrona zêdetir dibin. Herî dawî jî deheyama 24 mijmêrên borî de amar bi vî awayî ne. 216 kes tûşî korona bûn. Du kesan canê xwe ji dest dan û 25 kes jî baş bûn. Li gorî Desaya Tenduristiya Serêveberiya PYD ragihandiye ku amara giştiya korona ji destpêka belavbûna û hettenha li seranserî Rojavayê Kurdistanê bi vî rengî ye. Tûş bûn 4738 kes, baş bûn 732 kes, jiyan ji dest dan 127 kes. Derbarê dawîn amarên korona li navçeyên dibên destê rejîma Esed de Wezareta Tenduristiyê ya rejîma Esed amarên 24 mijmêrên borî ragihand û ew jî bi vî awayî ne. Di 24 mijmêrên borî de 45 kes tûşî korona bûne. 3 kes baş bûne û 6 kes jî canê xwe ji dest dane. Bi tomarkirina haletên nû yên pêketinê, hejmara giştiya pêketiyên korona li navçeyên dibên destê rejîma Esed de bi vî awayî ne. Tûş bûn 5728 kes. baş bûn 1976 kes, jiyan ji dest dan 288 kes. Derbarî dawîn amarên korona li navçeyên dibên destê opozisyona Sûriyê de, di heyama 24 mijmêrên borî de 278 kes tûşî korona bûne, bê tomarkirina tu haletên jiyan ji dest dan û başbûnê. Li gorî ragandina programa hişyarî û bersivdana nexweşiyan, ku hejmara giştiya pêketiyên korona navçeyên dibên destê opozisyona Sûriyê bi vî awayî ne. Tûş bûn 5606 kes, baş bûn 2143 kes, jiyan ji dest dan 42 kes. نهاجی دکتور فصیح احمد پسپوری هناوان میوانی مaya داکان بزانبن سدم چیه کو هجمارا پیکتیان ل روجاوای کردستان و سوریه زیده بونه. دم باش دکتور سپاس جبو باشتر بوناته. خوازم بزانبن سدم چنه کو هجمارا پیکتیان روز بروز زیده تر دبن چل روجاوای کردستان به چل سوریه به چل سر آستا جهانی به. کارم بیشن کو پلا دویم یا کرونا دست بکریه. دم باش var baş براستی روز بروز کرونا بهتر دبه و روز بهتر قال کس و نخوش و مقاطبونا زيدا ليتنا بجالي تندرستي وجالي اهل يعني اهل نعلي كاربن بترجيانا خوش دزدن لقور أب إحصائيات يجد من أب إحصائيات أبدا دقيقا يعني جوازي دترن يعني. ألو يعني دكتور جوازي دترن نانو زيدتر بأضعاف بعشرينات الأضعاف زيدترن زاني يعني العيادين ريا أزنابينم بكيماني از 20 كسي اي كورونا مؤكد طبعا ما قال لك اعتمادي سر مسحي لكن مسحاكو ام الجمع وضعي سريري صورة صدر وتحاليل مخبرية مشيتك يعني قش ارتشاحات سنجيد سر صورة صدر وتحاليل الجمع بلندن تحليل التهابي اما انه احصائيات ابدا دقيقا وكاشتر بيجم يعني العيادامي بكيماني جوز مسحات شكم كيماني وري دحب بكيماني ودركب العيادامي
وعيادة هوالي يعني عيادة أغال ريفي دربيسية يعني عيادة هوالي مجي أوجي نفس العملية لخستاتين وضع كارثي وضع كلكي مزعج يعني دكتور اف جبريا چند حیوان دگوتن پیلا دویم ج کرونا هيا اف پیلا دویم یان این پیلا دویم مایه اف الجمع ام براستي روج آواز كارم سر بيشتغلم ام دا انا دبيلا دويم دمي ام ناكبن يعني ويستبركت زفتاني ام استمرار راكن انه بيلا دويم وري يعني بيلا اي كي وادو دا از دوی باورینی و یک به و درباس به و حتی پشتی ما يعني سرسال درباس بيجو ما يكيجي امي ذي معاني بينن انا حاليا ام زروا ويدني ام نيبي ويدني روج حاله بردبن حاله حرج قال لك بردبن على حاله ايه بسيط ايه منعه خرط جاهل او انا اوجي يعني وان تعديل واندك بس نوك انساني ايه نخوشي ايه سكري ديل سي او بي دي امجير التهاب قصبات مزمن ساد نخوشي ربو نخوشي مناعي الجمان نخوشي سرطان ابانا قال لك تعديل واندك براستي وقال لك جيانا خوش دست الدين وحتى احصائياتي مرني ابدا ابدا دقيقا جبربو حتى انا قال لك ملت تقبلا جيكي هناك مسحي هناك وتقبلا كورونا هناك يعني براستي باشا دكتور بله دكتور فصيح براستي نها قالك زانيارين شاش بلاف بنا ام دخوازن تجمرة اشكرا بكي تجمرة باش بدي ديار كرن فرق وجودهيت نافبرا كورونا و غريب يعني انفلونزا كو سرمايه هر ورزي يعني دما كوزستان تي هر مروف توشي سرمايه دبا توشي غريب دبا فرق وجودهي چوا مروف امي بزان بن كو اف كورونا و اف جي غريب اف جي يعني سرمايه كي نورماله براستي انا الجمل روج هنا قريب الجمل شينبوي هنا منكتني جوي قريبي يعني دمه هوني ام دربا سكنكش بكورونا تو حالي قريب انه هنا او جمدا برشي نبوي جو نغيري باران نكتني سرما برشي نبو سقم نبوي هنا حالتي قريب تننا ايتين قش انا اعراضي كورونا طبعا قريب فرقة دورتا كورونا وقريب حتى كورونا جي برا شاش ملت فيه منكد يكبو انه كورونا يك ترباز دبيح عليه كورونا كانه قريبه بس مناوي قرته وضعي باشي تنرى بيش شحرت ريا باش دبي اما هنا كان مناوي تاثيري قال كي واحد حسب فوعاء او كميه فيروس قبيبه او احتكاك او يقول لك بصدم الو بله دكتور دقائق نخشي من التمرين بس دقائق بس هيا بله اگر بردام به دكتور زاد دنگيتا شو دكتور تمري دكتور تدنگي متكي دكتور زام ديارة بيوندي بدكتورة هاتيه برين دكتور فصيح ما تخواست ام بحثا فاكسينا جين بك دكتور يعني افا چند هيفن سبوتنيك دركتيه فاكسينا روسي دركتيه يا امريكي دركتيه صيني دركتيه يعني قالك ولاتن اوروبي روجافاي بحثا فاكسينا دكن او فاكسين تشاوا ويتيكا من خدمتها جبور يجري كرن لبر بالبرافونا كورونا دكتور فصيح برسا من كر الو دكتور فصيح برسا من دربار فاكسين بو يعني دفي دما ضويدا قالك الو كرمك بله دكتور برسا من دربار فاكسيني بله برسا من كري دكتور فاكسين براستي انا حتى فاكسيني انا جيبوني بحث عندك سبوتنيك روسي براسينا وقت قال لك يزوي ام ناس بكن بكاني فعالياتها فان فاكسيني هنا خشيك بشكل ولو بير لسر عالمي نجر باندني اري لجم خو جرب عندنا بس ام نزانن كاني فاكسين وسبيب برا و يعني ومناعه
ويخرج بك انسان ام هنا او دراسه مضبوط خوشيك تنية دبي جمع تشكريه تشتكي ولو تشتنا بس فاكسين دبي حتى جو تشيب دبي مرا يعني حسابك جو سبي وزاره الصحه به تشبي جاهزيه بك فان فاكسينا بيني وبد ملت بلاش هناك ملت كش بذن ممنع جبي وباء جائحة هاليرة قالك سباس تشكيدين كورونا هنا حتى أنا مدرس يعني أو دراسة حرير فترة جامعة منطقة دراسات دولتك دراسة حتى أنا حتى كورونا تكبن معاني قال كيد بين سيمها اختلاطات أنا أمنزان بكورونا ويسبي شبكة إي بي كتني جت ليفاتا جت أعضاء تعدي يعني بله قالك سباس دكتور فصيح احمد بسپور هناوان قالك سپاس جبو زانیاری واگهی انت لحریم کردستان دوام خوندوان پولین 1 و 2 سرطایی و 12 آمادهی لدبستان هات راگرتن وزارت پرورده لحریم کردستان ایرو یکشم راگاند جبر پیکاتنا زیدتر جه 8000 خوندوان و مامستیان به ویروس کرونا دوام خوندوان پولین 1 و 2 سرطایی و 12 آمادهی لدبستان هاتن راگرتن گردای همان مجاره جدر نخوجه کردستانی آماجه کرن کو ندیاره حتی کنگی و راگرتنا دوام بردوام بکه و او یک ده به روشا دیتنا چاره سریه که جه بلاوونا کورونای و گردایی به دو نویسکار عبدالصمد داود به نخوشی شکر و گرچک لولات آلمانیا جیانا خوش دستا و چو بردلوانیا خوده پشتی ایشک درش بنخوشی شکر و گرچکره نویسکار عبدالصمد داود لولات آلمانیا جیانا خوش دستا و چو بردلوانیا خوده نویسکار عبدالصمد داود جدایک بونا 1948 یه گندوار باجار عمودا روجاوای کردستانه و اندام پارتیا یکتیا کردستانی سوریا عبدالصمد داود جزانینگاه حلب و کلیجه چاندنیه ده سال 1973 درچو پشترا وکه برپرس سندیکا اندزیاری ده سال 1991 ده هاته هلبجارتن و لگل گروپک جه اندزیارن هرم جزیره کوملا اندزیارن کرد دامازراند کو کار خوی سرکه همه هنگید نوبر اندزیارن کرد درست بکه هروها چند پرتوک به زمان عربی نویساند وکه نجم کردستان الله معی المازگونی لگل مامستا حمزه احمد ده سال 1989 ده هاته چاپ کرن الحزام العربي في جزيرة سوريا ده سال 2003 ده هاته چاپ کرن الانتفاضة الكردية الثانية لسر شيخ معشوق الخزنوي ده سال 2007 ده هاته چاپ کرن بدايات و نهايات 2009 المشاعل العشرة سال 2019 هاته چاپ کرن هر وها ملای جزیری عاصمة الإله خزائن الدلوان ده سال 2019 ده هاتنا چاپ کرن به زمان کردیجی اویندار تما هاتا چاپ کرن هر وها چند سمینار و لیکولین دواره سیاسی و روشن بریدا به هر دو زمان کردی و عربی پیشکش کربو و چندین گوتار به هر دو زمان کردی و عربی بلاف کر چه دبن ناویوی رسنده و چی دبن ناو نشان ددا جبر کو دوری گرتن و گرتگاهان بکاوه گروپ چکداریم بسر حکومت سوریه دمکی و گندوار عین عیسی ارمانج کرن جدرن خوجه راگهاندن که دو شمی گروپ چکداریم بسر حکومت سوریه دمکی هر دو گندن دبس و کبرلک لگندوار عین عیسی لنزیکی ریا انفورا ناو دولتی ارمانج کرن به تومار کرنا تو زیان انجانی و که همان جدران داند خویا کرن که دما داویه ده گروپ چکدار ایریشن خواه لسر نافچین لگندوار عین عیسی گرتر کرنه که ده انجام وان ایریشان ده هجمارک سویل بونا قربانی سرباری گشتنا زیان مادی لسر مال و ملکن ولاتیین و دوره. جارکدن بهای دلار لهمبر لیره سوری بلند بو. باندورکا نرینی لسر ولاتیان لباجارن روژاوای کردستان چیکریه. جدرن خوجه تایبت جارکر راگهاندن که ایرو بهای $1 امریکی لهمبر لیره سوری لبازار روژاوای کردستان به 2385 لیران هاته کرین و به 2395 لیران هاته فروتن وکو جدرن خوجه دبیجن که لگل بهابونا نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری کلو پلن خوارنه لروژاوای کردستان بهابونا و ایدی خلق جبر گرانیا کلو پلان نبونا درفتن کار نکارن پیوستین جیانا روژانه
دابین بکن. پشتی هولین کار چاکسازی د ویسگاه علوک یا آویده لباجار سریکانی روژاوه کردستان بیرکنو دست بکار کرد. دستگاه آوه یا بسر رژیم اسد لباجار حسکی روژاوه کردستان راگاند که پشتی هولین وان ین بردوام د چاکسازی کرنا ویسگاه علوک یا آویده بیرکنو لوی ویسگاه دست بکار خواه کریه. هما جیدران جی دستگاه دادیار کرن که حتی نها هجمارا بیرین کل ویسگاه علوک کتنه کار ده 19 بیرین آوینه. هروها سربار کرن و گوتن نها او مجولی دانینا هجمارک آمیرانه که دابین کرنا آوه لوی ویزگه زیده تر ببه حتی که بگیجه 8,000 متر سیجار آف روژانه. ده دمکه ده که نها تنه 7,000 متر سیجار آف دگیجه باجار حسکه و گوندوارین وی. بله تماشاوان هجا به وی آوه هم گشتن داوی بولتن اخواه بری داوی بینه دوباره سلوچ. افدم سردان نصر الحريري سروك ائتلاف سوريا جبو عفريني بالبيكرن درماف ولاتين كرده بردوامن. انجمن خوجهيا كورنيشيا انجمن اجتماعية كردي لسوريا جيفينا خوال دارخست وداوين پیشاته گنگشه کرن. گرک امریکی لباجاروک گرکیلکی بسر دیریکی و بری و چو. هجمارا پیکتین کرونا لسوری و روژاوه کردستان برف زیده بونی و دچه. هر شاد و بختار بن.